Barşаңызға қайырлы күн. Вкусняшка каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, пышный әрі әдемі болып шығатын булочка дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды және тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дрожжымызды саламыз. Менде таңғыстан қалған каша бар. Кашаны қостым. Жылы күйінде маргаринді қосамыз. Ысықта қосып жібермеңіздер. Енді жақсылап барлығын біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Мен рецепті сүт деп жазғанмын, ал қазір менде ашыған сүт, сондықтан ашыған сүт қостым. Барлығын араластырып аламыз. Unumuzda жартысын қосатын болам мен. Крахмал саламыз. Алдымен венчикпен, содан кейін қолмен жақсылап араластырып аламыз. Жаймен ұнды қосамыз. Әркімнің ұны әртүрлі болуы мүмкін. Міне осылайша жүп-жұмсақ тесто дайындап аламыз. Үстін жауып, 1 сағатқа тындырып қоямыз. Міне тестомыз дайын болды. Енді бұл тесто басында аздап қолға жабысуы мүмкін. Осылайша тестомызды бөліп аламыз. Тағы да тестомызды үстін жауып, біраз уақытқа қойып қоятын боламыз. Міне тесталарымыз дайын болды. Енді жұмыс жасасақ болады. Осылайша форма беріп шығамыз. Işıklar yeniden nasıl parlıyor aşk gözlerinden, içimi eritiyor şimdiden. Sana saklamışım her şeyin güzelini ben. Sevmeler, sarılmalar, şarkılar, öpücükler. Bu yüzden koşarak kavuştuk, bu yüzden koptu son fırtına ikimizden. Yaz erken geliyor, bu yüzden. Sana saklamışım her şeyin güzelini ben. Sevmeler, sarılmalar, şarkılar, öpücükler. Yıllardır bekliyor kalbine değmeyi bu cümleler, bu cümleler. Senin yanındır sarayım, hadi öp uyandır sevgilim. Masallar gibi, güzel rüyalar gibi yaşatır aşkım ikimizi. Senin yanındır sarayım, hadi öp uyandır sevgilim. Ah kaç asır sensizliğim, artık bekletme bizi. Yeniden yandı tüm ışıklar.
parlıyor aşk gözlerinden, İçimi eritiyor şimdiden. Sana saklamışım her şeyin güzelini ben. Sevmeler, sarılmalar, şarkılar, öpücükler. Yıllardır bekliyor kalbine değmeyi bu cümleler, bu cümleler. Senin yanındır sarayım, hadi öp uyandır sevgilim. Ah kaç asır sensizliğim, artık bekletme bizi. Endi bulchkalarımızda aldın ala kızıp durgan pechkada pişirip alатын bolamiz. Bulchkalarımız dayım boldu. Осы рецептен dayındap ko'ringizlar. Yıllardır bekliyor kalbine değmeyi bu cümle.